Ikaze inshuti z'akadasohoka kuri uyu muyoboro wanyu nkaba ngiye kubagezaho amakuru agezweho. General Shukuru wa FC cyangwa se wa FDLR, uyu general yaje kuraswa n'ingabo za M23. Umwe mu bayobozi ba M23 mu makambi bita Cangwari yashakaga abasore mu mpunzi watawe muri yombi yitwa David Baraka Ilonga. Yatawe mu maboko ya yombi n'igihugu cy'Ubuganda. Nibo bamufashe agerageza gushakisha impunzi zimwe zigera mu 100 yari amaze kuzipakira. Agiye kuzipakira zimaze kwemera, muzi ko M23 igenda igashaka impunzi, noneho ikazibwira amakuru uburyo bazaza ngo bagatera u Rwanda, noneho bamara kwikusanya bagahabwa imyitozo ya gisirikari. Muri Sake abasirikare barenga 27 baje kuraswa barapfa, ba FC M23 yabarashe barapfa mu gihe FC yari yabateye. Muri Masisi naho biciyeyo abandi benshi cyane, naho habereye ubwicanyi bukabije, aho FC cyangwa se FDLR yari iri kwataka M23 ikayiha umwoto, noneho ikarangira isubiye inyuma ihombye abasirikari bayo n'intwaro zaje kuraswa. Amakuru yo tuba turi update. Ndashimira abantu mwese mukomeje gukora subscribe, mwarakoze cyane, n'abagenda mukora like, comment na share. Ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu ngenda mbibona, bamwe mbasubiza. Abantu bashya mugeze kuri uyu muryango wa Gen Z nabasobanuriye ko ari umuntu ubuza amakuru, ufite ikintu azi, ku buryo buri kintu cyose aba afite ikintu aziho. Umuntu mushya wese uhageze nakore subscribe, akore hasi kuri iyo nzogera, ntabwo ari igisasu ngo kiramuturikana. Ubundi tubane, nzajye mbagezaho amakuru 2 kuri 2, 5 kuri 5. Ndahari, nicyo mbereyeho, niyo ntego yanjye. Izi ntare za Sarambwe zikomeje kwemeza FDLR, aho FDLR na FARDC bakomeje kwifatanya n'ingabo za Kenya, hazamo na za MONUSCO zari ziri ku rugamba. Aba bose bari bishize hamwe bari gutera M23. Izi ntare za Sarambwe rero zifite imyitozo ihagije,